Kedam tang surhini rap ho anikan khe hijan kacharbo jok odlang no risim kang tang ki odatum Karbiang Autonomous Council bas khang cheksi bang pli kebra phoso se adai kawe karbiatum phan apran ar muddelo Bangso Prefecture Chimalong adai kawe mate karbia khaya pharmana pran kidam nang atum ana phan puthot pareng thupen bangso pir thelong kepa chewang thujia phan ke un idelotema bonta alang litu makar jong sining hemreng melapen adonara batuma phan ningdugar ni pen ningkepat hedunjia phan pura chikimo ponbomsi wangbomlo Labangsor ni aphana bangke Karbiang Autonomous Council pensitame National Monday pu hokponsi Karbiang Autonomous Council angkang ke do anasai hema bangke ingha ponsi ka chikimo dun angthek hokponlo Laben bangsor ni aphana bangke Karbiang Autonomous Council pen japonsi Prefecture Chimalong ka chikimo asai aningkan wang sitame adimalong an chikimo dam verlo Lason thotsi prenipai great rock siar ni le thochitame ingdeng cracer cap ke chok Prefecture Chimalong ka chikimo asai dengpon Bangso ka chikimo asai ke denga hut Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang ke Japon along KSA pendang lok ke ongdung hamphanga songatum chetong dun riti Bangso hut Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen kaning Japon atengki bangso adimalong odlang no atum karbia khaya phan lapuson claim tanglo pupen abangke nilitum adimalong Karbiang Autonomous Council Chairman George Milik ki dohut langapotsi alang lipen Wanglo la pen nili jung pen sitame charge mahawara rada phan pekar om pipajir pon lang pusi ningje pon Kedamtang surhini ra phoning kan dimasa odlang notum bang plikep so sera ra phan apran armut tekang delo Lake muni dang thin kali hi yang thin ke do tumsi lapusona sai claim hai dedlo lanchot kalisi karbe hem anta me kai tekang edlo Lasinon damtanglo sita kewang jilangar ni bangke lapuson kabide je phansi bor iponang pobusi Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen ningjipon Karbiat tongpan adaya bipin tongpan di masa option plan atau apranen laso apranen net penajoine di Karbiang Autonomous Council pe di laso hot laso tapi feedback army masih ni nang kalau job ni di kelas super lapen ke charge marong anta ni humida ni sang mala dulu lapen ke soki kalau sohut jangan melikum buku dekat dari andolo orang pe kena ni lo lapen ane apran karni de takali panan ningga hinlo iya ninglo lapen ke dengan kita pun nanti aheman tapi kai kan lasi hulaso picture theklong pen holaso masin ke theklong hot nini dormitory jang lasi api housing ki sardan na ko laso hodon ka chang yen mola bitu alanghin ka dane sartima ka isek arong aso panchati marong aso pan sartima phanol ke ko ka lapen ke nilihin kan namai kalau sobo kaci motif from tak sudah bon kalau sobo apa kalau ke politik sekarang yang sunsekin lah politik salam nama kamu kita dua karbi makan kaci mek itu kok aja ini sih ini lapen ke nilisiem harga yang long arah hijumi pen ma nolak alang itu bang kita raisi ada kapipin itu langsung kira-kira kecil unang abang kubak dia cuma hidupnya kan ini si manjat tak pikir alang kemas unang nang ni berola itu kubek Jadi kindeng pen samsing ing tila pen pelang pipen mohanteron Karbiang Long Life